Assalamualaikum, Mai. Oh, Mai. Siatu. Iwar. Oh, kawan. Masalah. Biasalah di luar sana ndak ada, nanggak berangin seketek. Lalok kau tadi, Mai. Batu tutup sepintu. Indah. Mai di belakang menolong si Unyik mangangin samba. Makanya Mai tutup pintu. Tapi ndak ada, Mai. Pintu kau tutup. Abek kau perkosa di orang beko. Jangan mengecek tak itu kawar. Tagak pula ramang Mai. Apa mau kasih kau kemari kau? Lah baci lapui kau Mai. Lah bantu antu aru-aru kau bencalia. Seteres deh kau. Balok kok seteres kau? Apa buah anak kau kekecean? Kecean lah. Jangan menangis jo kau. Lagi dah minum, Mai. Awih kau war. Hati kau ibu. Bunuh saya dari kau, Mai. Bunuh saya dari kau. Astagfirullahaladzim. Kau ah, pitih nak ada di tangan Mike ini doa. Tapi ada jalan cik war. Hah? Pitih julo-julo si Emma ada di tangan Mai. Inyo mencabui hari Senayan. Le bisa kau hantan pitih tu. Dek kau lah, Mai. Bantu ndak percaya sediden. Kau ndak bagarah doar. Kau pitih julo-julo orang. Ada ndak taluk baca kak jo orang kau. Anan kini ndak serupa dulu memnya pitih le doar. Ba tu. Kini pakai surat perjanjian di ateh mate.